musidɓe heɗɗoɗe radio Fouta Djalo international. Radio Fouta International. heɗitoɗen Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Min Alpha Abdourahmane Diogo Bari mo jama on foppi wiyata Lura Bari yimowo hirowo ñeeño Guinée Milan Radio Fouta International. Heɗiteɗo hawa tambiru Radio Fouta International. Mini ko ɗum waɗi si tooñi no laamorede woɓɓe wulli woɓɓe jadi ko ɗum waɗi si woɓɓe no weela hara sey maɓɓe ñamdu no woodi ko ɗum waɗi woɓɓe no tooñe hara hino sariya no waali ko ɗum waɗi woɓɓe no pense hino goonga no waali awa min mi jaɓaali gama yo tilse jagge awa min mi jaɓaali yo lamɓe jamfo jamanu ɗum waɗi sariya si alaka rewede ino gonga ma kamɓe watta kan ɗon fenade ɗum waɗi si sariya men no toñirede ko honto yowotomi siko toñi ɗen laamorani ko a tagaɗo komi tagaɗo ko o tagaɗo ko en tagaɓe koɓe tagaɓe en fuu tagaɓe tuñodiral lorray jamanu awa jooɗoɗen haldi fotti toñaɓe ɓen fuu yo jeeje yo jooɗoɗuɓe yiidu yewta ɓay gacce jiiɓay jamanu kala hara no hoolori doole muɗum doole gaccele ko bonnere waawi doole gaccele ko jiiɓuru waawi moƴƴintinen hakkudeji meɗen fiino jooɗodal men jalbira musidɓe radio Fouta Djalo international radio Fouta Point heɗitoɗen